kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki bahayang hasem Ryngkat ke jing sendan lang ki be eat bathan haka arpui terik jemang kliya banlit antep ya kemat kebasa jeng ba R.Waroh pede na ying sa jong u na mau ngap dukan shaulun jing tep kabelang Katolik sat khli marbisu parish hasya ban ra shulum jing tep apen dep ya jing latniam deu fada handi manar badai pet ya kamar bisu parish haplau ying Ryngkat ki kentin ai khublai na kakur pede kursun Balayo ban puliru ya khobor snolam ki balapha na ki kinhon baper wala kla don bon ba ki balakwa ban lej le buram khaddo e ba wara ubade Nongrwai bla pau bha ki chirai khasi na du usnam shejar khandai spa prabhupra hindai ka nikam chimla laban orlong na mar ka jing penjari ya ka jing khangdam uba wara ula khla no na khani khasla perthai kade ka por janmi jang ka khat khandai terek menta ubanai hadien ka jing system kabla ban ya u ka tu ga nepor Nakabinta jami san mo chipala. But I only had do a paper, but it but on jami. Dann kann ich contain net so fangi it a paper. Kibahiyang sam jungi pat ki IT tani ki han over biang ini subscribe nombor nongtau. Hoi swa bungin IT Yamla mencupak untuk kendai takublai kendai kenda pendan buram ni kamat bedang sak sakai kublai ya ini iba dapat no lolong beliau bukan sopai yang pertai ya ka ri bakajat benda jungi tek Nongrwai tek jing dia cipun jing ai jungi ya ka beliau nyabrat kisah jungi biasa walai lakhat no lang pertai kisah jungi kena biasa hi tak ne pertai lolong bukan sopai bukan keman tek beliau But ila lang ro bukan sopai oblay ha klemat ay gini kipor bila sistem la pai bat penyesuk ila dia oblay la pensopai kibriyo ka bay dang pat mentai la pensopai oblay Ngat skam Indang yang ruahi, ya kami kembali lagi ruahi, kami percaya in ruahi ro oblay ro
sejarah mengenai lapoi cak Hima tu kalau hapren kapor batang kapor ba iki cik pendiang iki na kalau haling dawai dasin hakaling kabang kadi ki ay di siya kita simpang ki babang ki batian ba bat idam kan hamang nak kapor hamang nak klip mat friend da kain ban ni silong malang sini kanuan biang sini malang sini ngimla oi pi ngendon kentin kabang ngin pau mat pi ring siang tamne ni kentin ban ang pi sia jaru pi ai bu blai hin ku kurdo un pendam penbit penbiang ik jidan kam jang pi ba malang sini bu blai maya ku hakum kan ni mesti ko ba pidon tau blai unang the shu kerhai Dato Muslim pada perjigit bagi jusbun bat nang ni khabar bola de iba enum don shu bat ni ni bagi rieng kun ban ni da kapar le bagi ai kulli guru kita kihun kiti baro pada dia meni kinong ket kam sinang baro bat kinong ket kam ke fer ni la du yo mo anusian Haka kaya siya. Ulong perlok bayan tambah ni, dan berikut itu. Tahu beliau nahi, ya cinta thai penjukut. Besok kubeli sebut, naik kita. District Commissioner, Nongrwai District Nongrwai. The officers and staff of the Office of the Deputy Commissioner, Nongrwai District Nongrwai, conveys their heartfelt condolences to the family of R.Waroh and his demise after battling his long illness. During his tenure in our office, he had been a sincere and dedicated worker. It is surely a great loss for his family members and to the society at large. Further, Shri R.Waroh in his lifetime had really enriched our society with melodious songs. He was indeed a great artist that our state is proud of, and a great person in general. So with a heavy heart, we bid him goodbye, and may his soul rest in eternal shelter. For our Lord God Almighty, may God bless his family, his loved ones, and dear ones. Sapaway kati madrobashnong mangakkan. Takendro snawalem. Kadarbashnong mangakkan mauplang lindoship. East Khasi Hills District, Kapenpa, the Jingsel Seat, Kabakra, Hala, the Jinklat No, Iba, R.Waroh, Minden, have a Katkandai Tarik 2021. The Jinklat No, Kajong E, Kalong, Kajingdo No, Kabakra, Yakari, Bakajat Jindri, Namar Ilong Iwe, Hapadeng, Kikat Por, Baspat, Bandrai, Bansiao, Hakisur Khasi. Nongrwai kepada buat, adhok kepada buat kerja pulih gospel, kemudian kerja cimut, utama Kthang dari Nongrwai kerja, kamu berkelahi. Dan sekiranya ayatnya autai, bakal kalian syajing sudeng kenjai, ihak jeng pelai, nakading basyerhei, banher apatok, syadaying badumei, upaba isnei, lagi kuntuken mau, Yesus kibensim, mami imiratau, upama kipo, mabusin kinale. Gospel Jumanis, Jisu lo maki, watus lai, was no biao, tungai hau blai, o tungai hanaru, don sipun ketika somne, hayuk pa junga. Pangan lai pan kre e bijaka na gubenta jumpi bahkan mata ka kam nom kunta kan dala itu api bat benda la lai bat ngala kre e bijaka
nagabanta jumpi nasa wan biang kan nasa siemyepi haladi tekumta pisudu bedon hanga habadon pitip kumnugan poi kita kejaka syakabangan lai uthomas laong hau kukan ra yamtip shanu man lai ti kumnu ila bantip yaganti kaban poi syacha jisu rajbabu ngalong kalenti gaji sisya wa gajing yam umdon ban poi sanga ratau lupa kaftir gajong tua tangkliat hi bani pesan yang ini dimaya jong jim kumai sementan na di setiap sulam kunjung nak nikran juga gasam conba orang pedej ini ramba di kepala juga gasam bila nak bentar nak jong hi ai nak jong bahak bentar nak bentar inang salang ke yang gasam ilong shong iba dan nak jong bentar dan biang habis nong tahu kelai ngasam ke kerjaan perlu kerja pada bentar hampo di Kristen di balai kendu di jengjang kumjuk jengeram kelai juga porpat balai ke sebun ia juga kubu berbon ke mesin berbahai mereka tak kerong bah pedeng ke jengade tujuh jong jeng lu balai im diklat telah jong jenget ibadhi bad peli kita jenget baidon lebay ikam ibarit iba idon demi ibu rendang najong kata kedak jong jengna urus sebi bukuy ban hai te benta hak por biskom bensin lapakot ikun yemi gelendo ai palang berduai kerpang benta jungi kam ni gelendo tolong bersendan ni hak por began kam yak nyimap jong kuran ti kunta kan duai pamap jungi tolong kejing kemen hak bangi tip syai pakata dengan pamap jungi kamwan ni dari ibu baik politik demokrasi besutu dari kalau lengkap di pai biar syukuran gelendo nama kata kedalang yang tang sepi yang kata dengan pamap jang inu ibaran kam jimam pada kata jimam tip syai ai di blai ujisu bagi kun blai kamu di kun blai lokading puna duai pamap dan jopa dan orang tuni upa temak kintit kila ayu jadi kita jiwa ujisu umat dari tang itu berpenstom itu sangat naik selanjutnya bisa lain umat bertan ya baru kam jimam sebelum iba baru beri tapi sosial dah beri kemen và mỹ lý xuất chỉ là dùng để buôn tháo và chúng ta tu di boleh biar sementang di kutin ko wat slide wat semudiau ne jodai ne baru ini pa jona dan pun jika syane oleh pekret jika nak benta jompi dia dapat pekret dengan syawi pi ni sia sekam jing pang yang R.Waroh di kom pekret yang boleh nak benta ini pada den boleh pekret lekat ke jing senang bi betul ilawan man syawi ini sia sekam nak benta dan benta di jompi Nong kendang merweng snow serang
ngadi ki masur halaj lam shisu lada ngatrai lada ngakta la trol dusya kahun kadon shaya ya shay la pram ne sin right ni saw yam timwa